Ki khubor ki babnia Menteri Rang Ba Adu Kari Narendra Modi ulaong bakathan stela mingi kadai kathan kabala ban penklan ya kajingade bat kiri bayate lok bat ke India ki badon hakathan South Asia bat East Asia hakaliang ki kam khayi pateng bat kam jungok kai ulaong ya kane hakasngi bala pelat patba ya bun teli ki project penroi ki bakot hadu san pusan hajan rius paklur tengka ha Manipur Meghalaya Nagaland Sikkim Tripura bat Arunachal Pradesh menta kasngi kini ki project ki dei na benta ban shna ye kilinti rel ki surok yat kali ki jing shakri hakaliang ka kot ka khia ka jing penshna ying a ka pule puthi bat ki jing te hakithan khaput ke information technology bat ka boarding bat ka umpnyang na padeng ki we Modi ula IT ya ka Sela Tunnel Shakari ban pelat pat baru ya ka Unati scheme ka bakot hadu 10,000 klor tingka Modi ulaong basay ka weipat ka benta ka biade bat ki kampen roy kalong na ka benta ban penyar ya ki karkhana hakathan stela mingi पर्पज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और त्रिपुरा में एक सोलर प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ है दिबांग डैम देश का सबसे ऊंचा डैम होने वाला है यानी भारत के सबसे बड़े पुल की तरह ही सबसे बड़े डैम की उपलब्धि भी नॉर्थ ईस्ट को मिलने जा रही है